ngera nk'umufana wa Cristiano Ronaldo kuba tudafite igikombe cy'isi mbyubahira bagitwaye kubera ko ni ikintu nyine bakoze twe twananiwe. So ubwo ntabwo muri abambere rero. Nje kubwanjye rero statement ya Cristiano ntemeranya nayo nk'umuntu nkunda ntabwo nyemera. Ni umukinnyi wa mbere ku isi kuri nje ni Messi kuko akoze ibintu twe twananiwe gukora. Ballon d'Or twatwaye yarazitwaye, Champions League twatwaye yarazitwaye, ibitego twatsinze yarabitsinze nubwo tutabinganya tuyimurusha, ariko yatwaye igikombe cy'isi tutatwaye. Therefore umugabo wabyaye abana b'abahungu n'abakobwa ntabwo wavuga ngo mfite hungu nakobwa kuko ngo wabyayemo impanga z'abahungu. Ariko Cristiano yabikubwiye yakubwiye ati ushaka kubyemera cyangwa ntubyemere, ariko ninjye mukinyi wa ndi mu bantu ndi mu bantu batemeranya kandi arabikubahira yavuze ati ndabyubaha ku batanyemera bemera abo Maradona ba Messi. Inshuti yanjye yitwa Cristiano Ronaldo n'abafana ba Cristiano nemera ko twafanye umukinnyi ukomeye, nemera ko twafanye umukinnyi ukomeye pe, ariko ibyo yavuze ariko bitandukanyije nabyo. Ikintu cyitwa igikombe cy'isi bro nicyo kintu nyine kidefinisa icyo kintu cyitwa kuba uwa mbere, kuko niyo major trophy. Iyo FIFA ijya kubiha amanota nicyo gikombe kiruta ibindi, sibyo? No kuvuga ngo wakora ibintu byose, igihugu wagiha ibintu byose, ariko utaragiye igikombe cy'isi biragoye kujustifia ukuntu uri uwa mbere, biragoye. N'aba Messi impamvu iriya deba yahoragaho nuko bababwiraga bati iby'Uburayi warabikoze kurusha rwose ibyo ba Maradona ntibanabikoze, ibyo bakoze muri Napoli n'utuntu duto ujyanyije n'ibyo byo muri Barca. Ariko si kibazo ko Maradona hano yaduhaye igikombe cy'isi, Messi uza si muri Argentine kutubwira iki koko, wacicitse wagiye wiyoroshye. Ronaldo hari akazi yakoreye Portugal itigeze, hari ibintu Ronaldo yagiye akora by'ama records ya breaking nka Portugal nta yero yagiraga mu mateka yayo. Ni ikintu yabahaye, icyo ni ikintu tumwubahira kigatuma tumufata nk'umukinnyi udasanzwe. Ronaldo gutwara Ballon d'Or Ballon d'Or 5 Plus Champions League 5 zose yazigizemo uruhare, Man U no muri Real Madrid ni ikintu kidasanzwe. Kuba ari uwa mbere ku isi mu bitego ni ikintu kidasanzwe. Kuba shota indyo imoso ya dribla yatsindisha umutwe, yafite umubiri mwiza, agije mu myaka 39 gikina hafi 40, ibyo byose ni ibintu bidasanzwe. Ariko ku isi mwumve ko aho ikibazo kiri naho deba ya Ronaldo igoranira kumudefanda, nuko ubwiza bwawe bwose Lionel Messi afite ikiruta ibindi byose. Kuko abafaransa bigeze kubivuga neza kuri Zidane, bajya bavuga ngo ako kantu ni akantu keza cyane, muvandimwe Shehe ni ugakunda. Aravuga ngo il a gagné tout sauf rien. Rugangura mu gifaransa cyiza wigiye kabisa kuri aya mashuri meza y'abafaransa hano za Kicukiro, gasobanure kugira ngo abantu ubumve icyo Messi yakoze. Il a gagné tout sauf rien. Ni nko kuvuga ngo byose yarabitwaye usibye icyo tatwaye nyine kitari kiriho. Yatwaye byose keretse kitabaho, kereka kitabaho nyine mu mupira. Ntacyo mu yandi magambo nta deni na rimwe Messi afite ry'umupira w'amaguru, nta hantu na hamwe Messi sheka atayisinyeho, nta kintu Messi abazwa mwisi. Messi apfuye uyu munsi FIFA bakavuga ngo abagabo batwaye igikombe cy'isi bazaza watakuja kumuzika Lionel Messi. Abagabo mu byubahiro babayeho batwaye ibikombe by'isi ba Zidane bashyiramo amakote bakavuga ngo abantu batwaye igikombe cy'isi twatumweho kujya ku kiriro cya Messi baza. Abagabo batwaye ama Champions League bakavuga ati muze, ba Cristiano bashyiramo amakositime bakaza. Abatwaye ama La Liga ba Isco bashyiramo amakositime bakaza. Abatwaye amakopa America bashyiramo amakoti bakaza, bakafu n'abandi. Nta kintu abatwaye ama Ballon d'Or Ronaldo yaza na ba Rodri. Nta hantu na hamwe Messi atari classe mu bakinnyi b'ibihanganye. Therefore niba nta deni afite isi y'umupira w'amaguru, reka twongere dutegereze Ronaldo muri 2026 tureko yatwishyura ideni ry'igikombe cy'isi.
ni umuzigo, ni ikintu kimugoye. ubundi Ronaldo ni complete player ariko ntabwo ari best player. Sawa. Ashobora kuba complete ariko ntaba best kubera ko ntabwo afite ibijyanye no kuba yaba best nyine. Ntabwo afite ibyo gikombe cy'isi. Rero yihangana manza gitware. Iyi debate tuyiveho. Reka tuyiveho kuko ntago izigera irangira mu bakunzi b'umupira mu Umva ngaho nyumvira nk'uyu ngo matwaye Premier League ntiyazamo, none se yaza muri Premier League atarayikina. Se uyu muntu koko aravuga Messi se ngaho nyumvira nk'uyu. Uwo ni nkuko yavuga ngo niba ataratwaye Rwanda Premier League ntabwo kuza ngo bamwirekeve ngo nta kintu yavugana nawe ngo kuri assist z'umunani. abantu nk'aba ariko mujye mubafasha nta kibazo. Umuntu aba akeneye ubufasha, aba akeneye ubufasha bubundi nta kibazo bitwaye ubufasha buri ubwo twagiye ibyo byari fact. Ubwo abafana ba Ronaldo ndabizi barababaye mwihangane.